Pohybujem sa na poli výtvarného umenia, ktorému sa naplno venujem. A inak milujem tanec, cestovanie, box a plávanie. At first he thought I was a remnant of some dream, but the constant creak allowed him to pinpoint the source. Pri tejto buste mi išlo o zachytenie určitého pohybu v určitom momente gumennosti, pružnosti a krehkosti. He switched on his bedside light, but the bedsit was empty, and everything was locked up tight. Then he saw the can of soup floating to his right. It defied. Venovať sa chcem tomu aj naďalej a uvidím vlastne, aké šťastie alebo nešťastie ma čaká v budúcnosti. Ale dúfam, že príde veľa šťastia. It contorted slowly, like fish that drown in open air.